Za našim stolom večeras su Lana Prlić, Džemila Talić-Gabriel, Merima Semić. Dobro večer i dobrodošli u The Tinka Show. Nadam se da ste i vi uzbuđeni i da jedva čekate da čujete naše ovosedmične teme. Gotovo nezapaženo protekla je jedna od konferencija na kojoj je bila riječ o ženama u oružanim snagama BiH. Još smo daleko od toga da ženska i muška snaga na bojnim poljima bude jednaka. Mi smo ovaj događaj naravno ispratili jer nama nikad ne promaknu dešavanja koja osnažuju i motivišu žene. Zašto je ova značajna konferencija dobila tako malo medijskog prostora? I da li vjerujemo ženama u uniformi? Na nedavno održanoj regionalnoj konferenciji Žene, mir i sigurnost u Sarajevu raspravljalo se o ravnopravnosti žena i muškaraca u oružanim snagama. Profesija vojnika nije više isključivo muški poziv kao što je to nekada bio. U oružanim snagama Bosne i Hercegovine, po mom ličnom stavu i mišljenju, žene još uvijek nisu dovoljno zastupljene, ali se trenutno ovom konvencijom i svim strategijskim planova koji se radi na strategijskom nivou spušta na taktički nivo, odnosno do nas samih. Lična promocija žena, lična promocija ovog poziva kako bi žene prvo bile upućene na koji način mogu da postanu članice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno na koji način bi postala oficirka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao mlada potporučnica sa ekspertizom u međunarodnim odnosima i sigurnosti, velika mi je privilegija sarađivati sa stručnjakinjama i stručnjacima iz regiona koji rade za važne sigurnosne organizacije poput NATO-a, OSCE-a i UN-a. Smatram da je vrlo važno baviti se promocijom ovog poziva, kao i debatirati, diskutovati načine u realizaciji ove promocije kako bismo približili ženama ovu profesiju koja je historijski, ali nažalost i danas još uvijek dominantno muška. U okviru akcionog plana za implementaciju rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a, koja se odnosi na regiju Zapadnog Balkana, radi se na poboljšanju položaja i većoj zastupljenosti žena u mirovnim misijama i institucijama odbrane i sigurnosti. Nemamo problem sa implementacijom rodne ravnopravnosti, razumijemo ju u potpunosti na ispravan način, ali ono što očekujemo jeste dosljedno poštivanje zakonskih obaveza, pravila, regulativa i spremnosti da se izvršava ono za što se aplicira i što se u stvari u praksi očekuje i od muškaraca i od žena. Rezolucijom je predviđeno povećanje zastupljenosti žena na svim pozicijama u oružanim snagama BiH na 10%, a trenutno taj postotak iznosi 7,28%. Sve pripadnice unutar oružanih snaga u potpunosti imaju i imaće ista prava, iste mogućnosti kao i muškarci. Sve ono što mi očekujemo i od muškaraca i od žena u oružanim snagama Bosne i Hercegovine su kompetencije i profesionalizam i dosljednost u izvršavanju zakona odbranjenih propisanih i definisanih zadataka. Ja sam zaista ponosan na činjenicu da danas muškarci i žene, vojnici, podoficiri i oficiri, pripadnici muškog i ženskog spola zajedno rame uz rame izvršavaju najteže misije. Dok se vodi polemika oko ravnopravnosti žena u oružanim snagama, istovremeno se priča o uvođenju obaveznog vojnog roka za muškarce. Da li bismo više vjerovali muškarcima ili ženama na komandnim pozicijama, to je pitanje na koje ćemo još neko vrijeme čekati odgovor. Dakle, da krenemo od ovog pitanja. Da, definitivno slažem se da treba krenuti od ovog posljednjeg pitanja kome više vjerovati. Mislim da ne bi trebao da bude problem ili muškarac ili žena iza uniforme. Mislim da je problem autoriteta koju uniforma predstavlja. I mislim da je to ono čemu bi trebalo vjerovati i čemu bi se generalno trebalo vjerovati kada je riječ o uniformama i svim tim pozicijama, kada je riječ o autoritativnim segmentima društva, je li to policija, je li to vojska ili bilo koji segment koji se na to odnosi. I što se tiče toga jesu li muškarci ili žene u vojsci, mislim da smo davno prevazišli ta vremena kad se to nekako vagalo. Naprosto treba dati svakome priliku da radi ono što voli, bilo da je žena ili muškarac. A kada je riječ o tome da li trebamo uvesti obavezan vojni rok, slažem se definitivno. Zato što obavezan vojni rok za muškarce uveliko izgradi te muškarce i od njih, od dječaka, napravi muškarce.
Ne znam s kojim redoslijedom da krenem, ali uglavnom potpuno se slažem. Ne vidim uopšte razloga kakva je razlika između ženskog i muškog dijeljenja poslova, bilo u vojsci, bilo u bilo kojim segmentima društva. Prema tome svima se trebaju pružiti šanse da jednako pokažu, dokažu da mogu, da su uspješni u svim segmentima. Tu nema uopšte nikakve degradacije po tom pitanju. Međutim, što se tiče obaveznog služenja roka, ja se potpuno slažem da je potrebno da se uvede bar 6 mjeseci obaveznog služenja vojnog roka. Evo, ja ću odmah krenuti da kažem da ne postoje muški i ženski poslovi. Zaista, u 21. vijeku trebamo prije svega tako da razmišljamo. I za politiku su govorili da je muški posao, pa mene mlade žene koja se bavi tim poslom. Također, složila bi se sa prethodnicama kad kažu da u stvari mi moramo prije poštovati osobu bez obzira na njen spol ili seksualno opredjeljenje kao osobu dobru ili lošu, pa tek onda da pričamo o tome. Znači, ne smijemo uopšte pričati nečiji posao, je li muški ili ženski posao, već koliko dobro obavlja taj posao i poštovati na kraju krajeva tu uniformu. I što se tiče vojnog roka, to je dosta polemike izazvalo u našem društvu zbog toga što su u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji najavili uvođenje vojnog roka. Ja ne bi podijelila mišljenje da trebamo uvesti vojni rok, barem ne do mjere dok ne osiguramo sadašnjim vojnicima, znači aktualnim vojnicima, uslove rada. Jer naši vojnici, nažalost, još uvijek rade u jako lošim uslovima, preko 9000 vojnika, znači još uvijek se raspravlja o njihovom stažu, zdravstvu, toplom obroku i tako dalje. I znači dok oni ne budu u stvari ti koji imaju sve potrebne uslove za rad, mislim da trebamo vojni rok ostaviti malo sa strane. Meni se sviđa ideja da muškarci, pa možda ne bilo loše da je za svi u nas obavezno tako neki 3, možda za žene 3 mjeseca, za muškarce 6 mjeseci, da onako nauče pospremat krevete, da nauče... Pospremat krevete učimo kući. Ali mislim da vojska i nešto organizovano na taj način ima smisla da od dječaka napravi muškarca, ako ništa da nauči disciplini, svim onim stvarima koje mi kasnije ne bi morali da ih učimo. Nažalost, upravo taj nedostatak discipline osjeti se zaista u društvu, pogotovo sada u decenijama iza nas. Osjeti se već sada te neke generacije koje stasavaju, odrastaju u mlade muškarce i ljude koji će sutra nositi to svoje društvo na leđima. Osjeti se nedostatak discipline, osjeti se zaista nedostatak autoriteta. To je zaista porazno. Ja sam imala jednog druga koji je bio igrom slučaja. On je bio u Mornarici Republike Hrvatske i studirao je u Splitu i bio je u Mornarici. I on kad je došao do nama, ja govorim njemu, pa kako ti je ovo? Ona kaže, ti ne bi vjerovala, kaže. Čak starije osobe ustaju u autobusu kad vide čovjeka u uniformi. Koja je to vrsta poštovanja prema jednom licu u uniformi? Nebitno je li to policijska uniforma, je li to uniforma čovjeka koji radi u hitnoj pomoći? Znači, ljudi koji te brane, koji brane tvoju sigurnost, tvoje zdravlje, generalno tvoj život, je li to vatrogasac ili bilo ko drugi. Samo da još dodam jednu rečenicu vezano za žene u vojsci i tako dalje. Znači, ja mislim da sve te predrasude bacila nizvodu kolegica i ministrica u vladi Makedonije, koja je u stvari uvela Makedoniju u NATO. Znači, to je žena koja je uvela Makedoniju u NATO. Ja mislim da je to zaista jedan pozitivan primjer kako u stvari žene su jednako jake i jednako mogu kao muškarci, ali moramo biti znači svjesni da moraju početi sa iste tačke. I mislim da u nekim stvarima bi čak malo i prestigli muškarce kad bi imali isti tretman. Ja smatram da svaka žena koja uđe u vojsku ili policiju da osjeća da 2 puta više mora da se dokazuje, jer ipak pogotovo je to muški. Ja mislim u stvari samo ovdje u Bosni i Hercegovini da mora 2 puta više da se dokazuje. U inostranstvu uopšte se ne mora da se dokazuje, čak što više, kao što Lana reče, mi u stvari čak što više tamo imamo malo više prednosti. To iskreno da vam kažem. Samo je stvar tog standarda, možemo reći, mentaliteta, poštovanja upravo prema tim istim ženama i upravo to nepoimanje razlika. Za kuhinje u nečim. Neko nas smatra još uvijek samo za kuhinje. Pa ne kao što je Lana rekla, već na primjer i u politici vlada mišljenje, to je muški posao, a nije ženski. Zbog čega imamo ovako malo
medijskog prostora na ovu temu? Pa evo, ja ću se nekako referirati, s obzirom na to da sam u medijima. Mislim da se nedovoljno priča o tome. Definitivno se nedovoljno priča o tome. A onda, s druge strane, vrlo je teško procijeniti važnost teme kada se govori upravo o tom segmentu položaju žena u nekom dijelu društva. Nažalost, taj feminizam nekako posljednjih godina, mislim, ogradit ću se kad kažem feminizam, nekako to koristim čisto da se znamo na šta se referišem, ali nekako posljednjih godina zaista se koriste sve i svašta. I onda kada su važne teme u pitanju, mediji, nažalost, to izignorišu. Malo možda teška riječ, ali nekako ostave to po strani u odnosu na nešto što je u datom trenutku možda aktuelnije. Evo, od bosansko-hercegovačkog puta prema NATO savezu, prema Evropskoj uniji i te neke polemike koje se zaista vode u Bosni i Hercegovini, koji su, nažalost, mnogo važnije u odnosu na poziciju žena u vojsci u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku. Ali pozicija žena u društvu, bilo da je to vojska, bilo da je to politika, bilo da je to zdravstvo, jednako je važna isto kao i taj put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji iz prostog razloga što se upravo tu ruše ti stereotipi i na taj način se pokazuje da Bosna i Hercegovina može da bude evropska zemlja. Međutim, nažalost, tačno je da se takvim temama zaista daje malo prostora, što bih opet nekako zaista to svela na taj trenutak da se u datom momentu nešto možda mnogo važnije dešava. Ali žene definitivno u Bosni i Hercegovini moraju dobiti više prostora, naročito kada je o takvim stvarima riječ, da insistiraju na nekoj problematici. Evo, Lana to vrlo dobro zna, sjedi u parlamentu, zna šta znači nositi se upravo sa tim argumentima, ti se žena, ti se nešto tu ne pitaš previše. Međutim, kada je riječ o tim nekim važnijim segmentima društva, žene definitivno moraju biti uvijek u fokusu, jednako kao i muškarci. Pogledajmo mišljenje naših građana. Šta oni misle? To da je nekada ona stara armija malo muškarce sređivala, jest. Treba uvesti obavezno, jer to sazrijevaju muškarci. Ja bar znam, ja sam naslužio i znam kako je to. Mislim da i tekako nedostaje i da treba da se uvede vojni rok. Ona ko to predlaže mora da obezbijedi sredstva. A odakle će obezbijediti? Ima jednu važnu normu u društvu koja popunjava taj vojni rok i sama činjenica da mogu, da im se to pokaže kao aktivna opcija. Pa mislim da bi bilo dobro, zato što sam ja služio vojni rok, 83. sam godište i meni je bilo super. Merima je to jako lijepo posložila i baš prije emisije smo sjedili i pričali u stvari o odnosu i medija, i građana, i politike i svega ostalog i u stvari kako je to u stvari začarani krug i uvijek se nekako vrtimo oko istih tema i nažalost neke dobre teme ili pozitivne teme jako često padaju u drugi plan zbog nametnutih tema. Evo recimo za 8. mart vi odete u lokalni dućan, svaka žena je na kasi i ima taj najljepši karmin koji ima izvedi taj dan i ima frizuru. U stvari nema stolicu na kojoj će sjest na kasi. I to je u stvari naša realnost. I dok se god ne potrudimo da svakoj toj ženi uljepšamo dan, barem što kažemo ja što vam je lijepa frizura, što vam je lijep ruž, mislim da prvo trebamo jedne druge da podržimo u svemu tome i dajemo fokus jedne drugima i pričamo o tim stvarima. Znači dok ne krenemo jedne druga da podržavamo, ne mislim da će biti išta bolje. Samo još kratko pitanje imam. Da li je iko od vas ikad htio možda, kad smo male bile, da bude neki oficir ili policajka ili neko? Ja sam željela da bude policajka. Stvarno? Ali propao mi je plan. Ima li manje korupcije kod žena koje su na... Ima. To ja mogu odgovorno da tvrdim, da puno manja korupcija, odnosno svodi se na nulu, korupcija među ženama nego među muškarcima. U nastavku nas očekuje još zanimljivih tema, vraćamo se brzo.